Da kajing temu ban pensuk ya galit kawan jagi patba ke biat lengba ka kerdop kesipai ha ka at bukan dai terik uyayong chairman ka Meghalaya State Planning Board ulalum ya kajing elang bat ke hek sarkar jela bat ke hek jang ka Assam Rifles ban weng ya kajing e jang patba ha kini kajing elang lawan menishim benta da ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu u Superintendent ki Pulit ke East Khasi Hills uba Esnong Tenger u Secretary ke Tenat Korbar Ri ke jela ke hek ke Tenat PWD bat kesipai jang ka Assam Rifles Uba lambor malngyang uloong bala syeme karai ke beteng e balada ki jingja ki dangyai beteng. On khang ya kesurok PWD bat kisipai kenum yo syok bandrung sekalen jongki. Uloong ba kesurok naduk da kenton umon kebayat leng ba kalen sipai ban poi syaduk sya yo pomlakrai nongkrem yo pomtia bala betha ya ketenat PWD bagadai ban syna mardor ya kene kesurok. Namar ba om dan besumar kene kesurok bros kata. Bat kisipai kelas dang ban kamtrai ya kesurok jong ke PWD. Uba lambor malngyang uloong baki hek sipai gila ke jengkular ban ke mardor ke sipai ke bela ketakti giri upat ba ke belajar hakini ke kendiat sengi. Bat ke sipai ke Assam Rifles ken sa IT ya kini ke badan keti hagi pulet jong ke jela ban yo ban tokit yaki. Uloong baki hek sipai ke lapan ma bat ke lapan tikna ba kum kini ke jengja ken om jashu nang ni syadien. Bat on boru yaki pulet ban pahara kenang bakan omdon kanu ke jeng pendik yaki pat ba. Bat kilaiwan ban pensengau ya kabenta ka banga ngala ai da ka ba karai ka batinge ba lada dangjia kini gijingjia ngimban sing in hab ban khang ya ketika surak piduldi ka ba ki sipai ki rung sapo ka campus ki kata ketika batingkong bat ngin pentrei marmar ya ketika surak namar ba hadu kini ki senam ki blaleno ka proposal ka ba ka PWD kaju propose iki scheme kadai betik tang na po kantanuman hadu hapo gate jong sipai entrance kamot ia ka surak pildi kabadai napo ka campus amjudan proposal but ia ka maintenance lasdang ban muslia do sipai today hello kata ba kini kila sedang ban kamtrai ia ka jaka namar ba nakaliang jong ka department kemdon kuno ka proposal ban penbahalang ya ka tugas rok ka basipo today na magata ngilai sim ya ka raim dasing bangla batha ya u chief engineer ya ki executive engineer yu superintendent engineer jong ka pildi national highway ba amdesu ban penrung ya ki nungi project tang na po ka national highway kantanumon hadu ka gate jong sipai ngen kintup lang ya ka tugas rok jong u sipai kabadan hapo campus jungki kabadai ka Pilli Road bakan pay lamba siya po umyo pamlakray kan pay lamba siya po nongkrem yo pamtia but hakani ka por ladon ka agreement ka paskam ba ki sipay kila ay ka assurance hakmat jungi lang baro ba kinares kerke tika jingkili ngong balay pim ares hadu menta tika mot fiyo man arrest hadin bangi khot yakani ka meeting te la iPod ingi tang khandet singi ba kyong ila identify ye ki personal ki bade jong ka Assam Rifles ki baktakti ye ki reupal ba ban kem mardor da ka an but ka FIR ka ba ka shnong ka da banbu persya ye ki brio ki batong kiti ban sho ye ki nonglet nongwan but ngila instruct yo SP jong ka East Khasi Hills ba unle kerke but mustn't identify bag Assam Rifles ki don kam ban IT yakini kisipai siya ka state police nagbanta ban investigate shushu halor jogani ka phang tingi kwa ban pensengo hagni ka po nakaliang jonga kumu local MLA jogati ka than ba ngisei bagini gijingjia kiwan kha tingala kren ka bashay mentan ba nganum kwa shu ban yakren lada dang mi biang kini gijingjia nakaliang kajonga kumamali ngimban sing in habban khangno yakati ka surok kabulay kusipai kawala da khang ite ka surok jong ka pildi kamot kini kinya ne habi henalor te kalong ba today na magata kila ya apologize kyong bangin pentikina bakanum jashu namar mentang iong hoy pipi ong kanum jashu la shay one the way pat udg uba ka jinglang jo ka ba khamper kanwan biang ka jo ka kis te khnang ba ban enchia ban pentikina ba kanum dan shu kanu ka jingjia
ba ka police department kin sadon ki patrolling duty jong ki ba kin bu panpet ba ka harassment ya ki pat ba kamdei ban jasho bat ka patrolling jong ki police patrol kin let situ ki jaka kha naga po sa kapor ban let ban yapet ban yakhmi yo ka don biang ka jingle don bor na kalian jong sipay te yamanta ngilapan bet ban bu shwa daga police patrolling ban pet ba ki brio jongi kinyai suk yai san na po katuga jaka kabaar ngala kren biang mantan daga basay kitar bay ka gate kabayat lamba na po kantanumon sadu siya po yaw pamtiya siya po umyaw pamnakaray don kam ban pli ka khlem dakhang namar kumbalong manswa kagit kaplibet kibri keletbet kerung yami namar ngiya nagastrok pildi tementaru ngilong ba yakagit kabalakhang khadap kabandawat dayat wat mangaru haban up banyang bagin pli kagit bateng kimithu kikali daymano telda yanga kumunong ikhmat kimithu hatu gen ithu ikipajba kalong ba tedei namagata ngashim yagarai kapaskam bakigit kibalakhang deban plino bakinya kabaman bakayo kahat kajingadi jethi jong kinong songsnong kiba marjan kibadi syapo ke jaka kabalong syaba jong ka jaka jong sipay ka business transaction ka deban ya bet kambujuan